cyangwa se imirongo ngenderwaho cyangwa ivuga ko igomba guhindura imibereho myiza y'abaturage muri Kongo. Mai ihuriro bagirana gusa na FDLR no kwica abatutsi. Naho niyo sano bagirana. Odela yaho nta kindi bakorana. N'uyu munsi muri Kongo ariko se banze ndi buguce mu ijambo pe nta kibazo turi mu kiganiro. Kuki babihuriraho? Ni ideology urumva Mai muri Kongo, abanyekongo bavuga ko abanyamurenge n'abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge n'abatutsi muri Nord Kivu atari abanyagihugu atari abanyagihugu abatutsi mu Rwanda. FDLR nayo cyangwa se abajenosideri bakoze amahano mu Rwanda nabo nta yandi bayakoreye n'abatutsi. So babihuriza ko abatutsi ari ikibazo kuri bo. Urumva wajya ni Burundi, FNL n'abandi bavuga bagirana ikibazo nabo cy'abatutsi n'abahutu. Kandi wibuke ko ibyo byose ari ibihugu by'ababirigi. Simitoka by'ababirigi, byibuke ko ari abakoroni b'ababirigi bose. So iyo rero iryo sano byose icyo bahuriraho bose dominateur commun aho bahurira nuko bagomba kurimbura umututsi mu karere. Iyi ideology ikaba yarahawe intebe n'uyu munsi irubatse, irashigikiwe n'abayobozi b'ibyo bihugu bimwe kandi babikora ku mugaragaro kuko abayobozi babo barabivuga nabo ubwabo bakabishigikira. Reka nguhe nk'iki kintu mwanya munyamakuru uri kumva cya Genocost muri Kongo. Ni ikintu cyaje cyo kuvuga ngo DRC yiyambure responsabilité. Banzu yisobanure neza abantu bayumve Genocost. Genocost urabona mu mabwiriza mpuzamahanga nta naho yanditse, ariko Kongo yarayiremye iravuga ngo ni genocide ijanye n'imitungo. Iyi nayo ni ndi element imwe ikomeye ya genocide ivuga ko nayo nundi mpamvu imwe mu mpamvu zikomeye z'urwango rwo kwanga abatutsi, kuko ikivuga nta kindi ivuga ko abatutsi bahuza abatutsi b'u Rwanda n'abatutsi bo muri Kongo ko ari bo ntandaro y'ibibazo biri muri Kongo. Aribwo batera ubwo bwicanyi birimo n'umutungo. None bagashaka kuzamura ideology kugira ngo iyo ideology yangishe abandi banyekongo bose abatutsi ko ari bo source y'ibibazo bafite. Iyo babyibuka rero gitangaza nuko bavuga ubwicanyi butandukanye za Makobola, za Katogota n'ahandi na president arabivuga uzakurikira ama speech ye, ariko nta nahamwe aravuga ubwicanyi bukorerwa abatutsi muri Kongo. So iyo ni ikintu cyavutse kiba kigamije gusa mechanism ya defense ya government kubwicanyi korera abatutsi ishaka kubuhindura kuburanversa ngo ibwitirire ko ibiba byose biterwa n'abatutsi muri Kongo. Iyo niyo source nta kindi nta handi shingi. Bakavuga ko baje gupima imitungo, baje girote ibirantangaza iyo bavuga ngo abatutsi muri Kongo batwara za zahabu. Ndeka ngutere ukuri kandi karimo n'urwenya, ariko ntabwo ari urwenya n'ukuri. Hari umusaza w'iwacu Murenge, umuhungu wese yaragiye atoragura tuzahabu, aragurisha agura umunyu wo kuhiringa kuko turababeje nabungere binga umunyu wo guhinga. Isa mubaje se wa mwana ko wakuye amafaranga he yo kugura, kuko nta handi bakoraga amafaranga usibye bagurishije inka cyanke bageze nta bundi bucuruzi bakoraga. Arababwira ati natoye inoro yo kuzita ndagurisha, barazingurira ngo nk'umunyu w'inka nabonye inka zikeneye umunyu. Se yaramubambye yaramwishe. Ntasoni wambwa we kuragenda ukazana yari amadaimon ukajya kuyampera inka zanje. So iyo bazana izaho bakazihuza n'abatutsi n'abanyamurenge, nukuri icyo kintu kiratubabaza cyane kuko kuva tubayeho kubimurenge habayeho na noro izo zahabu niba zitangiye no kumenyekana n'uyu munsi, kuko nta nabo nzi banazicuruza by the way kugeza n'uyu munsi. Niyo bonyine bazicuruza nibo bazicukura. Rero
iyo babihuza rero bagahuza ngo genocoste babihuza n'amazahabu tutanazi n'uwajyaga kuzicukura umusore w'umunyamurenge bamwitaga ikirara ngo ni gisokoma niko bakunda kubita ngo ni ibindi kintu no kubona umugore byari mugoye kubona umugore mu imurenge kuba aja mu babembe n'abashyukushukura izahabu. Mu minsi yashize Bintou Keita uyu ahagarariye ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Congo yigeze kuvuga ni mu mpera z'umwaka ushize yigeze kuvuga yuko akarere kari mu bibazo bikomeye cyane ndetse avuga ko hashobora kuba ubwicanyi nta gikozwe wemeranyije n'iriya statement? Of course ntibuhari se nubura hari abantu bararibwa ku mugaragaro. Abatutsi bararibwa Nord Kivu na Sud Kivu babasirikare abandi bakabafata bakabarya izuba riva bakabatera amabuye izuba bakabatwika abandi barwa muri za gereza. Ariyo niyo mpamvu urwego rwacu duhuriyemo rw'abavoka baba mu bihugu bitandukanye dukora documentation y'ubwicanyi tukanaha n'isi yose ibirego n'amafoto n'amavideo bigaragara ku bwicanyi bubu. So icyo yavuze yarakirebaga gusa nyine birababaje yuko nawe ari uhagarariye iriya muryango ushinzwe kurinda abo baturage ariko utagira icyo ukora. Ese twavuze abantu bakoze nk'ubwicanyi hariya mu Gatumba bamwe muri abo twavuze amazina yabo ni nayo wayavuze yaba Agatorwa Pasteur Habimana. Abo bose bari Burundi bari mu butegetsi. Agato yamaze igihe kinini cyane ari mu nteko ishinga amategeko. Yego rwose. Ku bwawe se utekereza ko hari uwamushinja icyaha kandi ari umutegetsi? Kuki ari bari muri iyo myanya cyangwa muri ubwo buyobozi kandi bakabaye bafite nk'icyasha se? Nawe igisubizo uragifite n'ubufatanye cyaha n'igihugu kubera ko ni kuko ibintu byabereye mu gihugu izuba riva hari umutegetsi wari umuperezida ruhari yitwaga Ndayizeye. Urebe n'amavideo warahagutse naravuga ati ubwicanyi bwakorewe abantu mu bw'ikindenga kamere tugomba gufata iya mbere kugira ngo dukurikirane abakoze ubwicanyi. Ariko urebe complicity iri hagati ya DRC na Burundi. Abantu bishwe n'abanyekongo bicwa n'ingabo z'u Burundi bicwa n'imitwe yo Barundi yivanze n'iy'abanyekongo babasikara abanyekongo. Yaba Kongo tigeze igira uruhare na rumwe kugira ngo isaba Burundi byibura ngo bakurikirane abo bantu bakoze ubwo bwicanyi. N'uyu munsi imishikirano ni yose bwabo Burundi byaha byabereyemo bwari ufite ya mbere bari gufata ya mbere gukurikirana uza n'ubu buracecetse ahubwo ababikoze bari degenje. Ni kiwe kikubwira ni complicité n'ubufatanye cyaha mu buryo budasubirwaho. Ubona bino bintu bijyanye n'ingenga bitekerezo ya genocide cyangwa se ivangura iryo ari ryo ryose riri muri aka karere ryakemuka mu buryo bw'amategeko bwa politiki cyangwa ubundi ubwo ari bwo bwose? Mbikubaje kubera ko mu bintu uguke harimo anthropology. Ntekereza ko byose bigomba kujyana. Ari mu principe y'amategeko avuga ko mu butegetsi bwiza nenda guha amategeko meza. Urumva? Iyo ubutegetsi bwiza buhari n'inkiko zikora neza nta gishobora gusimbura ikindi bigomba kujanira na byose kugira ngo imiyoborere myiza y'igihugu yihari uwo koze icyaha arahana. So rero ibihugu bigomba gushiraho iya mbere kuri imiyoborere myiza barangiza bagashiraho ingamba zo kurwanya genocide apana igihugu kimwe ubufatanye bw'igihugu. Ariko bisa naho hari ibyo unenze nkuko nkumvise. Exactly. Bisa naho hari ibihugu nenze. Ubufatanye ndibuhari. Ibuhari nimba reka nguhe urugero. Uburundi biratubabaza cyane. Ejo bundi hari umwana bohereje i Kinshasa yakoraga muri ambassade ya Congo witwa Laura Ruboneka